Ibara season 4 te shua bang asnang ke video ngakwa wan kerpa fi lada pisngo ba kairap ya fi ke video ke jonga so ba salaj ba share lang ya hiwe ru ban kinyo jumen toy lang hiwe te shua bang asnang ke video te ngakwa ban ya tu shwan kong shpang ke ka Indian Air Force ma shpang ke Indian Air Force daladon ki bakwa ban join ke Indian Air Force te ka last date kan de hu santrik Julai mau kalau stang adu arsau trik jong buni Jun kan kod hau santrik Julai te kalau jan kod himenta te kibadon interest ban join yang ka Indian Air Force buat kima buat tip adu menta lingba kan ka Agnivir mo umju hi kijing yu kan ka Agnipat te ka website kedai indianairforce.nic.in pila ban yang tu register ya lade pendep kibadon kambaro rak original scan sa submit oke te ka exam jong kan de Julai arsau trik Julai marwa kini baro ki Agnivir kini Agnipat mo manadu ke Navy Air Force buat Army mentau snem hi ke pendebload baro marhakut ne snem hi te ki ba qualify ki dai tang ki namta kan ke Air Force ki dai tang ki 10+2 mo 10+2 buat arts buat sayan bro ar ki yo ban qualify maka don la ka jong exam te tang ba fi ben don ki ban yo 100% shaneng haman ki subject ru buat aggregate ru 100% shaneng te kahaj pede kadai sispa san puar point san te kahaj bet ka wait pide ban kare benya rekat kat kum ka jingkhen mo sa check na google ke khen kum noi kata kahaj an wait sa check kita te gen don chua ka test online test kende Julai dan sa fiscal measurement ane ka jing mare e baro ginon kam te sa check hina po website e bron kam sa pendep lada fi qualify tangi 10+2 mo amde kelas 10 tangi 10+2 baro nabat ki as Komas lane science stream kita highlight li tambah gedem nyo 100% seneng. Tentang poino syaka jong ke Indian Navy. Kande pat kampat stang mo kalau kumju hi kum ka Indian Army hi te kane kan sedang nadu shitrik Julai. Mo online registration form from 1st July. Kan mau mo kan sedang shitrik Julai. Bakwa kan mau ka trik shitrik Julai. Kaban lej hapo kane ko website jongka joinindiannavy.gov.in hapo ka website kaban lej te kan sedang online registration adu shitrik Julai te ki detail information kidon ki bapat I detail hamanta kane ka qualify nam tabar shenrang bar kan thema army clemention te khamla abanong ndai hangne bde clemention bar kan shenrang bar kan the to kan dei ki detail baro ban pan skin sapen mi bde ki jinon kam kade nadu khandai trik Julai te senang apply no giba don ka qualification ma te application window open for Agnivir to distribution of 15 to 30 July te application bade ka sedang duk san lai for July ningkong pihak registration tuan ningkong kumba fi registration la thap kam thebe hadin pada pihak ban sa apply bade kanan application window kan sedang duk san duk lai for July okay nah ada kata ya kan demo kin sedang syua ke exam kaban to exam shining kong bat kawan saka physical fitness dan kane kan dehudu Oktober mid Oktober te nada bangta bisa pois ka medical mat joining kini ka medical bai kaban le chapo INS Chilka kane gede po Odisha nama kala te kan sedang haru halfway November kane baro kede bet minta usnem kin recruit bet minta usnem te kidon artali gi post namta kane ka Indian Navy kawai ki angka Agnivir SSR kane ki ba qualification ki tang namta ki 10+2 science maths physics chemistry ma gini subject 10+2 science kam angka no percentage ni ba 10+2 science maths physics chemistry ki badan itu English tertem te namta ki SSR bade ma gini ki pas class 12 10+2 tamatang namta ki science ma gini ki arts kim lab nyo ki become stroke kim lab nyo ki commerce te kine bade ki deban le ayu kine ki SSR Agnivir SSR you will become part of a highly technical organization. You will be required to serve in powerful modern ships such as aircraft carrier infantry kita guided missile destroyer and frigates replenishing ships and highly technical and fast submarines and aircraft kita infantry submarines aircraft kine ki guided missile destroyer kita hawan infantry kita Bat sakawai pada nam tagi kelas 10 kane ki angka Agnivir MR matric recruit nam tai pas kelas 10 klemong mention ne la dapi pas simple pass ne dai tang ngila pas kelas 10 la la apply te ki don lai tali nam ta kaneru ma ki don lai tali kam ki babun tre nam ta kane
te nam ta kaneka Agnivir MR kini pasca stand a ba pide ban le kidon chef steward but hygienist te chef filatip they ban le you man setting shed ban le steward pada you would be required to serve food in the upstairs mess as waiter housekeeping then hygienist ma pen khoj pen khana kat baki pha kan talai tali kidon hygienist stewards but chef dan lai tin ta ki ne ba pas ka stand te kan otli ke post klempat ong kin sapen mi kan detail education kin sapen tip yang sapen mi haden te ki badon ka qualification kila ban apply kan mau hapor ba village ban apply kan marhab apply online kan mau pihak meragi original certificate jong pi marhab scan sosnya original certificate marksheet domicile certificate dan kam ha ka domicile certificate mo hang ne domicile certificate NCC certificate laraki don te kaduru kadem long good quality with blue background mo la ka jong jing pensyai ba army la ka jong ke air force yang takene ke pan ka blue background te hangelong Aadhaar card is mandatory ibom dan Aadhaar card kimla ban apply ya kani mandatory ma te ngimla ban tip putu la ban I exam ru nomor bahapok air force bede ki pelaj ya ka asam ban mekhla ki pelaj te namta kane jongka Indian Navy ngam tip pelaj dekat kum jing thok ne thok mandatory Aadhaar card is mandatory te exam sentaru 4 dikena kadon nem don selong 4 tip ya kata ken sapen tip te pinhaba apply hi la bikwa te la kandon ne kamdon ya kata tip dan nota kan eru kandon shoka exam te la la qualify exam kinsa pod sakhod epi namta ka physical fitness test te namta ka physical fitness test ke ba video don kam te phiap mare khandruspa meter 1600 meters kene new minute pinang la phai kata new minute the squats arpo yang shong tu hi try squats tu hi tang arpo the push up ship ho kita lai tri keteria dan mentakan ga bend knee sit up 4 don jing penti be dan apta kan teru kidon gemju hi keempat ai detail menta tang bagi de gemju hi kita lai tli pia mare ta squat ber push up kan ruspa meters new minute dan apta female sempat ong te ka exam sebentar keempat ong renam ta medical play adaptive bahkan de bepo INS Chilka kan de hapo Odisha ma hapo Odisha kan te lakan mau ba ka age mo ka snem ka de khat new steng hadu ar fly snem but ya kane hadu ar fly snem ru la de relax mo tang menta ka snem hi te ha ka next be kan ai tang hadu ar fly snem te kan mau ba itu gi bala tam ya ka ar fly snem kimla shu ban apply te wan nom kli shu yo nam yo ngal ada kota snem wan nom kli shu umta markin sim tang khat new steng hadu ar fly snem ar fly ru tang menta hadu tang menta snem but next kan sim tang hadu ar fly snem dikahat nam ta sinrang kadai shispa san punyo sentimeter shispa san punyo sentimeter panam ta kan the kadai shispa san ar sentimeter kan ma bai kata te gidon kan gidon lakum ka jingkhen ket kum ka height and weight ma mde ban tam thane kata sa check panam ta kita shispa san punyo around 1,000 kilo hajrong te shispa san ar around 1,000 kilo hajrong umta ter gidon ket kum ka yudo te kibaran qualification ta gine mau pas ka 10 baru pas ka 12 te kan senang Julai te gijun kam boro ada domicile kibaran kam ha Aadhaar card is mandatory te pas ka marksheet ka 10 ki original bai gine scan sa submit te ban kong ka exam te namta ki detail exam ru adon apok website jong kan ka indiannavy.gov.in la ban check apok website kila don detail entah ke ibrahim 1 kin ai ke selbos kan namta kane te ngatrai pla yo jing shahi gini te lada pimpat shai sa comment ki ai ba ngampat yo ban pentip dengan sa pensyai su epi ya gini tang gini hi please one